kumsang hele sompariat khan Uttar Pradesh thingtlang khopakhat Chakmirpur chuanin news nuam lo le lungchiat thlak tak meiron naya akhomi mi somthum le pathum te meuta chu HIV positive anni ti hria chuania henan na ankai hi thilmak le news lu tu ani lem lova khovelin mak atile anga event zui tak na chan ber sok chu an kai dan hi ni he thingtlang khuwa cheng te tan hian sarkar dam do in oma he dam do in a thok doctor ta hian an hena ronin an tir te chu dam doi man cheng za tanga zathum man te an so tlang puya mishing tu te po hian kan dam na tura ni don phot chuan kan nei zongjong po in sen kan huam theu thina masi kan tlak na nei lung azir hian mishing theu hi kan din mun aloin ang lo thin leni Chakmirpur khuwa cheng mi then khatan chuan cheng zan hi thum han the chuam mai a har sat lo lain mere thei ber ve tak tak te ro chuanin cheng za tak ngel po hum lo chang an lo naya dam du si dam toy leina tur nei bok si lo beidong ta chuan asakor to lai lir manga mina an kauna lam lama in khalkwal zungzung thin Dr. Rajesh Yadav an ti chu an pan taroi mai thina he doctor a hian adam lo ta chu magic treatment tia phu injection le dam doi pek thum chu cheng som choina lei tira he dam na doi thil ti thei tinga ta an soi hi mitam takin an leya apoi ta bera ro chu Dr. Rajesh Khanin mi injection rengin serins athlak ngai mi lawa mi som mi chuang te kha riau thu mun mangin achiu thina athil ti sual lian taka wang hian mi som thum le pathum ta chonin an ma ni thiam lo pho ni lovin HIV positive an ni phata der mai ni India rama hian doctor ni in chal engtin tina mo midang en kol dam ve thei fu mitam takin an chungarin na an ngana dam lo en kol na lama thiam na eng monai doctor zir chuak ta thiam na nei ang nei ji kluak tak tak chuang lo Dr. Rajesh Yadav ang hi an tam ema WHO point hemi chungsang hi alo zir cheng to in tuna India rama cheng zinga doctor nia in sala achan ve ai tamma hi Dr. Lem an ni ti asoini kumsang ni le som pariata report pakhat tarlan na tang kan hria thei chu kumtin in dam lo za som ni ta hi an treatment don tur dik tak an don lo wanga thi an ni thina heng khe sa hian Dr. Lem te hian in enroll na an nei tel ve sel bokani mishing heti zatin an nun na hlutak an chan na mo phurtu heng Dr. Lem te hi engwangin nge India rama hian an tam em ti hi zona lian takania nun na le hrusial na ta na thil hlom tak hlen thei tu an ni na chunga khabrem aya pun lam an pan zel mai te hi enge chanti kan soi don ani kumsang ni le pathum khan sanjay data chan film dang dai le munom tak nuzathlak le ril ru khoi boxi munha bai MBBS en to te chon a film kal mangkha kan hrethoina rin oma kha film a thil thleng khalem chan thon thua chaw a thleng thein kan ring mai theya mase India ramai hian muna bai MBBS film a thil thleng ai turu zo kha atak ngei na thleng nuala amak zok hialani tuna kan mu me khi Subendu Bhattacharya nia Bengal state abik takin Howrah borvela chunalar leya he huna cheng ama hrelo tu chu tlem te tak tak chian ni alarna chan berapo damlo te athlona ain kol thin wangania ama in soidan chuan Royal College of Physicians London member no pang berom chunni in hemi wang hian world record asiama hai chau po hilani lo chau mai Nobel Foundation member ni in QIIMR Medical Research Institute le Khovel India ram huap po Medical College le Paul Chisang sang lar le mingthang tak tak member emo chuta tanga degree engmozat nei ni in ala in chal le ta sena India President ni thin Pranab Mukherjee meupon Lifetime Achievement Award alo hlan to nge nge mase Subendu Bhattacharya hi Dr. Lem ani dei thungani anniang ho hi ani ne taka chon sumdong mi tia soitu rom sok takan nia doktora anin chal ma hian doctor dik tak te hnoya thokin damdoi chungsang le damlo en kol dan tur te zirin anin zir thiam hnuwa an mani in medical practice te an nei le thina vairam lama chuan heng Dr. Lem kan ti mai te hi zola chap tia soenia kuak sti te pon soi ani thin bokani anniang ho hi thingtlang kho chengker tak tak doctor tak nial po nei zolo khomi te tan an hluin an tangkai em thung sini
damlo enkol na thok ve tho si doctor dik taka chir thei si lo hi India ram chunga hian mi noi somvela nom ne in Indian Medical Association chuan na soya anjinga noi li hi ram hul dam doi manga damlo enkol na thok ten nia hengayus doctor kan ti te hi doctor lem an ni ti na ro ni lawa India sarkarian ram hul dam doi lam zir chuak ta hian damlo enkol arem ti saka chuti rol chan dam doi pa ngai kan ti dam doi dora lei thei ang chi hi chu damlo te an cho ve a phal sak lawa a cho thei tu om chun chu MBBS degree nei nge doctor te hin ne ayus lam thiam na nei te mai dam doi an cho thei lo la ya doctor lem tam takin damlo te an enkol na tura ta na dam doi an cho mai thin hi thil thiang lo hul hual ania amero chu India rama thing tlang khotam taka hian doctor pa ngai ron mai tur po anom miau si lo wangin mi puitan chuan pan lo thei an ni big lo ni thilni dan hi chik zok an thlir chuan MBBS degree po nei lo tual cher doctor tam tak an lo pha na hian Indian medical system thiam lo leo ani WHO in dana siama chuan mihring sang khat chin chen na bial chunga doctor pakhat zelan om turania mase India kan doctor nei zat le kan population kan en chuan mi puisang ka zanga hi doctor pakhat zelin min vil ve thei thoka ramdang nei na te khin chuan India hi medical school tamna ber hunania kan zirna in nei tamlam chuan doctor nga hle tur kan ni lain kan nei tlem MMC hian chan anaya achan diktak chu doctor zirna zong hi an graduate ngai lo wangania kumtin doctor zir suak hi zatanga za somnga vel bak an ni ngai lo ni hei wang hian India rama medical college thaberangai AIMS Delhi khuan undergraduate course zir tur hian kumkhata zirlai somsari le pahni tan bak seat an hungai lawa mihring sang sari tanga sang ret chuangin he si thi channgei tumin anin chu kumtina khovel huap azirna in lian le lu har satak Harvard University ai point AIMS hian zirlai an na tlemin an fir zoka nasataka beijunga si changtur hian mithen khatte chuan an enton chungin test an lo ma chona graduate ta te ngei po hian training an nei thalo thin hlom hlea hei achan chu medical college tamjok hi mimalta private college ni in sumdong lian emo politician tu te emoin an din te ni tlang puya adin tu te hi medical line lama hrian na engma nei lo te an ni miawa an tan chon an dam doi in din te hi mer thei te ta na mal som na lam ni lovin sum do na peng pakhat an sum lak lu na tur an hi thlata sum an hmuna lian thamber tur chu sarkar pompuina hmule mulawa ain ngat thui hlea sarkar hian private dam do in te hi an thatok MT te na fung engengemo asiam thina Haryana dam do in pakhata thil thleng hi hemi soifianan hian lo manglok taila Ades hospital anti hian achezonga ming hancher hatna nei photo an chanchin moi lo tak chuan sarkar beng po athleng hal thuani medical college atanga graduate tharte tana training na mun turin athat tok le tok lo fia turin medical council of India chuan he dam do in en fia tur hian an department official te tira he tenga dam do in en fia azirchen masak hi medical college te tan ti mak mone medical council in kai shoina dana siama chuan medical student graduate training na tur dam do in college reng chu an lonin dam lo thanem tak anom ngei turania damlo enkol tur manglo na chuan a practicalin engma athiam thei don lo mio wangin damlo tom na hmuna piang kha an tan chuan damdo in tha te na atling tok kha ani maya mase Ades hospital hian damlo an nga lo hleya chuti rol chon ending na paltlang an du ve thobok sia ti chuan le ro mana ten tak mai siamin muna bai MBBS film kha atakin an chang chuak tila adik berang chu andam doina tanga hlavak lawa thingtlang khwa VCP hena chon kalin akhomi puita chu damlo lema chang turin avadil taroi maya anlem channa man po pek an tum thlap bokani India rama private damdo ina man hi ataw zia chu kan thethewina renoma abik dakin aizona mumal nei lo thingtlang mi te tan ngat pheichuan private damdo ina enkol hi a hau tak le sona khopuya chon heng thingtlang ate hen ramman atlom jok miau sia wangin thingtlang ate hen private hospital din ani ve zel thawa akhomi te tan ham thana siam sak tumna emo anlo hrisel jok nana in enkol na tha an chhop chu sak theina turlam ai ma chuan sumdona scheme vekane zokani sarkar hrita damdo in tha le mi te hriat hlole
belber an ni ze entir angai ve tho sia wang hian mi pui hip nan ti in free medical check up te an bua sai ta thina poisa hlo dam lo lem chang chorpo ti to na kalain damdoi in le private medical college then khat phei chuan sarkarin inspection an ron nei donin doctor lem te hial an chhor thina an doctor lem chhor te hian ni ni chung lakin nuai nga tanga nuai rukte an hlo hem mai selani adin tu te lamin hlok na chi sang sang an tel theina ta na an malak na ten om tak tak te wang hian India ram hian doctor zir chuak anei tlem pha emema graduate te pol lem chan na tual zola training tir thin an ni le zela thatak le mumal taka training chuak te la hian thingtlanga post an lo du le bok silawa en tir na tan doctor deputy agar wal hi manglok taina ani hian kum sang ni le som pasari khan MBBS degree na in gold medal panga ahum ho bokani azir zon hu chan sarkarin thingtlang lama post atum ti sher khan athona tur chu damdoi in changtlung ve tak ani ringa MBBS tam tak zinga po aniang gold medalist ni phachin nga chu athiam na po atheu neu lo leang tia chianga ama ngai po hian an hathona mun tur po chu athat ve pa ngai abai se hlea mase abai se ang chu athona huna chon afa mulo chiang hlene khol mu man le dam lo en kol na tur man ro tha pa ngai reng reng alo ho lo mai achunga thil thleng ang hi MBBS degree nei tam tak te po in an tonia anjinga doctor then khatte phei hi chuan hlo an mu thawak thin lama hlo mu thalo bok thingtlang kho chengker taka chung te hlata ngai bok an thona damdo in changtlung bok si lo wang hian doctor tam tak chuan an na thona thingtlang khuwa te chu an chu san fo thina he takhi rural area lama doctor post ruak atam san ponia akarol ron ho khat thei tu chun kuak fake doctor ta chuni in rural area na chun an lar vet thin khop mai lo nei ei zong kolani chuak chira an thok chung po an ei khop thok chuak ve trok thingtlang mi ta chu doctor lem te hian sum tlem te se hin an en kol thina an kalphung hian in thlop tu po anga in lamtang engmozat po an nei ve reng bokani doctor lem te supporter zinga langsar le tholok ber chu baluan rai arora hi ati lo thelo ni ain soidan chon MBBS degree lem singa chuang chu pakhat sanga zelin asiam saktoa Delhi Medical College lian tak tak te ain alet nga lain degree pe chuak tam zoka athil ti ai hian in chirna le in thiam lo na eng ma nei lem lo ni thingtlanga cheng doctor mamo ngoi tu te mamo aphu suk sak nein ain ngai mi amai atran mun hi le lam zonga thlir chon adik ve riau maya Bihar kho chengker ve tak maya an doctor Kapuri Kumara te po hi doctor lem an nina chungin dehydration na selu ka waganun na chan lek to nu pakhat chu ain kol dam thak to a midang nu na chan him chu adam chan le athil nuam ti berani thu soini heng thingtlang khuwa te hian sarkar chonin doctor an da lo top ani bik lawa mase an doctor te hi angeta an ni ngai lo ba ka hun ol an nei changa mani khuwa hole thin te an nia tol cher doctor te ve thung hi chuan an khomi le sa darka somni le pali chung kauna lam lamatlan kwal zung thei an ni wangin akhomi puite tan chuan an inaron pan thei tu da chu an thlang jok lo thei lo fowa tol cher doctor te hi thiamna le hriana nei lo hul hual an ni ngai big lem lo bokani kan soitak biharami Kapuri Kumara po hi hospital compounder nein zinglama damdo ina na thokin aduty so damlo en kolin doctor na athok le thina anma ania an theina zona damdoi lam lo zira damlo en kol dam thei ve riote an ni thina wang hian mi te za po an kain thingtlang mi tamjok tarin na po an hlo chuak ve thin bokani mithan ka chuan in fake doctor emo kuak stia kawin mi bum mang anga soite po kai chang nei ma sela thingtlang khote takte te chengker le mir thei berve tak tak chena tual zola chuan an hluin khotlang tana tho hlok le an pathian ang hela an ngai an ni ve thina hei wanghen state sarkar then khat point khapa noire mai ai chuan training mumal tak pek zok chi ni ina hria tual cher doctor ho training pek an ni theina tana charity din tu Abhijit Chowdhury chuan he malak na akal puina chan hi ama ngai po chu heng doctor ta jinga pakhat hian anun na alo chan him sak to wang nei thu soini kuak doctor tam tak jinga hian damlo en kol dam thei tura thiam na nei le midang chan pui du na wang shim shima he kong zo ta tam takan oma
chuti rual chon an zawai hian an rin tlak veketi nai ro ani bi khau lo ni doctor lem tam tak zinga hian tu te hinge rin tlak nga tu te hinge rin lo tur ti thlir thiam anga ya private clinic meu te hial honga degree engeng monai ne inchal anom vezul thina wangin doctor lem le tak share shan theina han soidon ang miang atlang pui thuin doctor lem an ti te hian registration number phua chop an mang thina gewatia doctor lem pakhat aming Amit Kumar po hian clinic hial hongin MBBS MD skin le thil dangdanga specialist angin hin chana police and a registration number an zo chuan noi khat le singa vel angina soya anina taka chun registration number hi digit li ani thina kanin entira kanna dan kan soifi ma hota tanga kanna namin thria sak ngal zungzung thin tu doctor te laka po hian ngai ti that vak tur ani lo ne doctor diktak chuan emergency le natna a serious thei riau nia angai nuwa chia test lian tham tak tak te nei turin a hril chau thina heng doctor lem ho te hi chuan a engama main test lo omle khirkan tak tak nei turin an hnena ron in tir te hi aturin an tur ti hial thina ne India ram abik takin vai ram kan tia te khuan doctor lem hi an tam mema mitam takin doctor lim chang ve mai ani ti hrelovin an kuta in ngat pum hluman oma midang te tan amal somna ni na chen nei ve thin bok ma sela thiamna ji kluak nei an ni miu lo wang hian Indian Medical Association chuan anti-quaker movement kalpuin doctor lem chan hi adona sa hlea thiamna an nei theinan training pack te hi IMA lam hian a thlop lo bur bokani training pack an ni zel chuan an huang tau tel telanga dan phal lo thilti an ni na thai ngil thak khopa an chet nat bel zel a hlom len ti ni doctor lem ho tran tulam hian tran chan thata kan nei ve boka heng mi doctor lem chang te hian dan an bo chingi maya chuti rual chan andam lo en kol te po an nuna der thonga an da sak fo thin chuti rual chon andam lo en kol te po an nuna der thonga an da sak fo ti chu zeb rual ani lowa thudik lang chiang tak po nia amer chu an chet chet na le an thil ti sol te hi an du wang renga tin ni lowa training mumal tak dong lo an ni mio wangin an ma ni fin na le rem hrian amhanga in hai ko chop le ar khothim dai ve pop pop an ni wang hian an ma ni mamoa pantu te laka an du reng wang po ni lovin ti sual an nei fo thin ti hi doctor lem te thlawang hau tu te pom dana ni thingtlang kho cheng ker ve tak tak motor tak nial po lu lo na kol pe tha po nei zo lo cheng te hi khopuya in le lo nuam taka cheng te kong tam taka anin thlau ti hi soi kher lo po thil cheng ania khoi huna po chengin engdin huna po ding maila vaivuta siam kumhlun lo tura taksa nei theu theu dam lo le na chang nei ngai lo mihring kanom miau si lo ni mang an changa han pan mai tur doctor pa ngai nei lo khuwa te hian an mu thei tok tual cher doctor te hi an tan chuan taksa dam nan thlena thlamung taka om tir thin tu te an ni miawa khovel thiam dalama thleng sang tak tak te le sumle pai tam tak senga doctor ni tura inzir chok te tan chuan doctor lim te hi nok sakin mihring nun na tan po hlom ni ma se nitin ei chop zonga hun bichiar liam thin mason nei na chuan khum thing tlang mi te tan chuan an thlamona kul pui ani ve tlat thung se ni